Bafowethu, let us talk about Khuzane Mpungose, umuntu omkhulu, umnumzana from eNkandla eMandaba. Bafowethu, yabona umuntu osagxeka uKhuzani, umuntu osathi uKhuzani unomona, osakhuluma konke ukusangana ngoKhuzani. Hayi bafowethu, angimthathi serious lo muntu. Anginandaba mina ukuthi unaliphi iqhawe lakho ubani, angisebenzi mina lo msangano loyo. Umuntu bafowethu osagxeka uKhuzani esikhathini samanje, osakhuluma kabi ngoKhuzani esikhathini samanje, umsangano nje womuntu loyo. Umuntu nje onganangqondo loyo, yabona? Akwazi bafowethu ukuthi uphila kahle ekhanda uzogxeka lo muntu. uKhuzani sekuveze ngayo yonke indlela ubuntu bakhe. Hey, waziwa nomuntu, waziwa nobuntu nanga umuntu bo. Bafowethu, uKhuzani ukhule ngayo yonke indlela. Lo Khuzani lo esasigxishwa yena kuthiwa unenhliziyo embi, uvalela abaculi ebekwa amabala. Hayi bafowethu, hayi ngeke. Hayi lapho sasigxishwa, lapho sigxishwa umsangano, sigxishwa abantu abanomona, sigxishwa abantu abagcwele inkohlakalo, abantu abangasoze baphumelela empilweni, abantu abagada umuntu ophumelelayo base bembeka amabala, abangasoze bebongela umuntu owenza kahle empilweni ngoba begcwele inkohlakalo, begcwele ubusathani, begcwele umona, begcwele inzondo, begcwele ubunja, begcwele ubutha. Yibo besigxisha uKhuzani, besigxisha into engekho ngoKhuzani. Yilabo bantu labo. Khuzani bafowethu ubuveze ngayo yonke indlela ubuntu anabo kubantu. Yazi ngeke ngalalela inkulumo la kaSigwebo Sentambo encoma uKhuzani ethi akangahlukunyezwa lo muntu. Ziningi izinto esezenzela abaculi endimeni kaMaskandi. Uthi uyaxakeka makukhona abantu abasakhuluma kabi ngoKhuzani, begxeka uKhuzani ukuthi labo bantu kanti basukaphi. Ecela abalandeli bamaskandi ukuthi mabayeke ukuhlukumeza lo muntu ngoba lo muntu uwusizo olukhulu emculweni kaMaskandi. Ziningi izinto ayibalile lapha ya uSigwebo Sentambo ezenziwe uKhuzani umfo kaMpungose, but angahambe eyikhuluma uKhuzani, ahambe eyikhuluma emphakathini. Kodwa uyivezile lapho uSigwebo, uze washo lapho uSigwebo uthi mungakhuluma ngoKhuzani ngezinto ezinhle azenzile emculweni kaMaskandi, ungakhuluma kushona ilanga izinto azenzele abaculi bakaMaskandi. Yena lo Khuzani lo okuthi unomona. Kanti bafowethu labantu abasagxeka lo muntu inhloboni nje yabantu. Bayaphila kahle ekhanda. Kusabantu labo. Hayi bafowethu. Hayi bafowethu, ngeke asiyeke lento esiyenzayo. Yabona mina nje abangikhuluma nje, ngikhuluma sober. Anginaqhawe la emculweni kaMaskandi, kodwa umuntu owenza kahle ngizomncoma. Okwamanje uKhuzani bafowethu, hayi ngeke, is the best. Is the best uKhuzani. Kuningi esekwenzile. Yabona after ngizwe inkulumo kaSigwebo, okunye bese kubona phela kwenza, but after ngizwe leya nkulumo kaSigwebo, hayi ngeke kuningi kakhulu thina besingakwazi uKhuzani akwenza emculweni kaMaskandi ukulekelela abaculi bakaMaskandi. Kuningi kakhulu okuhle akwenzayo. Okubi okwenziwa uKhuzani akukho. Kubonwa yilezi izinja, abantu abanomona, izimfamona, abantu abanobusathane, abantu abagcwele inkohlakalo. Okubi vele kubonwa abantu ababi okwenziwa uKhuzani. Kodwa umuntu umuntu onenhliziyo yobuntu, oneso lokubona elijulile, ngeke abone okubi ngoKhuzani okwenziwe uKhuzani, ngaphandle kokuhle akwenzela abaculi bakaMaskandi uKhuzani umfo kaMpungose. Siyabonga Khuzani, mfo kaMpungose, siyabonga. Qhawe lama Blue Nation, siyabonga. Qhawe lesizwe, siyabonga Khuzani mfo kaMpungose, mnumzane, umuntu omkhulu. Siyabonga ngokwenzile endimeni kaMaskandi. Qhubeke njalo mfowethu, ulekelela abaculi, ulekelela abantu, uqhubeke nenhliziyo yakho onayo kubantu, abantu abakuthukayo bangakushintshi lenhliziyo nayo. Qhubeka ulekelela abantu. uNkulunkulu umdali owasidalayo thina nowakudalayo wena uzokugcina mfowethu
uzokulonda egameni lakhe, noma abantu bekuzama ngayiphi indlela kodwa ngeke balunge uma wena nje usenale nhliziyo yokulekelela abantu. Siyabonga mfowethu, uNkulunkulu akakubusise. Khuzani mfoka Mpungose.